Moja kćer ima 9 godina. Jedan, dva dečka, još su jako mali. Ako ignoriramo cyber svijet, ako ignoriramo društvene mreže, ignoriramo jedan veliki dio života naše djece. Shvatiš da je to ipak 15 godina, da on nije beba i ni dijete i da oni razgovaraju o stvarima. Prosječno sudjeluju 10-20 WhatsApp grupa, Viber, ne znam čega, kakvih čuda i stalno su izloženi tome. Klinci jednostavno znaju neke stvari koje mi ne znamo. Tako da novo vrijeme donosi prekrasne stvari i jednu skroz novu vrstu odgovornosti za koju mi jako dobro moramo pripremiti našu djecu, a i sebe.